Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylingad iti nagan a Jaira. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jaira. Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siyak ti inaudi kada kami atalong agkakabsat. Addan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan atalo kada nanang kantatang ti adda dito'y balay. Uray kasano ti kinarigat ti biag nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita kat may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaang kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta ba't nga iti panangyamam mo ni Alvin kan ka iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, mat, tatang. Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak namin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangato kan pababa. Santo aglibi. Aniya? Day tatipod nyo, tatang. Madlaw adina kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti ngay mat kakapsat ni Alvin. Anya ngay mat ti kunatakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpot damat, tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at mat nga rod, ano kasta anak ko? Uwan, tatang. Tila ang inada ti parikot. Di naktupay kinasarsarita. Ti cellphone na latan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro akasta dagiti ina, anak ko. Ugali dan ti mangpaliw iti nobya ti anak da. Ay, barang no agbaliw tumat lang into nagasawa kayon taon kin ni Alvin. Apay, di kalakit din makabirok mata niti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Diyak kayat dayjay a Jaira para kan ka. Anya? Nakadungdung ret, nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka mat ay ti padam a professional. Jay babae a disente. Saan kat akas kini Jaira anadungret? Ha? Iti day jay nga itsura na. Sigurado a kwarta lang ti habol na kan ka. Mama, di adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na a BSHRM. Katagtrab-trabaho ita iti may sa hotel ya Manila. Hotel? Ha? Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo. Kasta ka di. Daytakat ngamin tirigat na kada kayo, mama. No apay mat ngamin adiyo kinasarsarita ni Jaira, idi inyawid ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am-am yung matinobya. Kasano ko ba kasarita? Kat no sumong sungad kayo pailang, kat jakon magustuan ti tsuraan. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Saan na mabalin, Alvin? Jak kayat dahi a babae para kan ka. Mama, siyak ti mga asawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa'y ti ibagbagayo, mama. Ulitak. Nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapad pa'y kanyak.
Jaira, kaya't kung agkalaysatan, sakbay nga agsubli akmanan nga agbarko. Kasanon ni mamam. Di nagsamot kaya't aparakan ka. Baybay ang pailaan ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinopyat kan ko na. Alvin, Jakon kaya't ti ado at drama. Basta agkalaysatan. Iso na lang, taano sang pailaan ti civil wedding. Adam amo ka, Judge. Isunti ka sarita amang kasar ka data. Dayta, ket no okay laan kan ka. awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang kanyak. Tinapatag, agkalaysatan. Agyaman ak, Jaira. Sana bali, agkasartan tumatlaang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Madbagay. Hindi ito Kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga kumusta ka matitan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya na bakit? Masikugat. Ha? Ang perso? Wan, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At danto na nakta, agbalin ako nga ama iti mabit. Yes! Yahoo! Ay na, excited ang kitimanin nga agawin bakit? Anya? Katno ka subsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan bakit? Nang runa iti imbagam amasikugkan. Ay sus, igaad mo ket diti agtrabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan bakit? Talaga nga igad ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, ay wanam tabagi ma. Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun adto ti ipasngay mo. Wan, awan ti rumbang apagdanagam lakay. Di ka agdanag, talagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang pakit. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Ipawit ko inton madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni mama. Sikanto ti makaammo amang tadkan ko ha? Sige lakay. O sige nga rod bakit? Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makabaw itak. Sige, agan-anad ka di talakay. Bye. Anya nga iti plano mita tanalpasen ti balayaw nga ipatpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Ti ko na ni Alvin, mabalin ko kanon ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runa kat agmay may saak to ijay no bilang. Ay, kat dito'y kapailaeng balay, anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balay pag nagdantayaw. Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat ana sa isaya at matlaang kano, no adamat bukod mi abalay. Ay, sa bagay mat kit diya. Isu na lang, tawan-taon kadkadwa mi kindinanang iyo. Intun umakar kayo ni Jay. Saan abali at tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo lahat tatang. Wan mat kit diya. Agambay kawa kaming tulakit diya, anak ko. Bayan nyo, takanayunak tulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahito'y lang kaday tintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan, mama. Day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay nga'y adayto'y lang. Kinisayam samat. Saan, mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha? Jack mamati. Mama. Ha? Talaga sinabido nga mon ti panunot jay anak ko, Jaira. Anya? Manipod dimteng ka iti biyag na. Di masit matan ti kwarta nga ititad na kanyak.
Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Ta si kamatan. Si kami nun ti agnum-numar iti pagregregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? Mama, saan apod no dayta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arutan, nga magrason ka pa'y lang. Mama, Ala. Pumanaw kan iti sangwana. Tamangan nudyak makapagtapal kat makabil ka pa'y. Panaw! wala kay. Naglukmag nga rod. Kat ti may sapay apagyamanak, saan unay analampay? Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha? Kay kayat nga rod nga aw-awirin da na ng kantatang. Maayayatan da. Nuray-ray awin da ngamin. Kasla maawatan namot. Iso nga agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka ng kadagitang ipagpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale? Tadandanimot tanti pa nagbakasyon mo. Saan ka di? Wen, kitagsagana ka. Tapa man na makaawit ha. Pabunyagan tan tumantan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti pa nagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan na kalabalay. Mapanda ka no aglines tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid jay manugang ta. Ay, dahi tatityak na damag bakit? Ay, tamagin tanto into nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpet jay manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana. Wen nga rod bakit? No anya launay madgamin ti di na pangkayatan iti anak ta. Ket no nakasingsing pagmad ni Jaira. Jakman amo lakay. Talaga siguro nga matapubrilaang ti abalayan ta. Ay, no apay madgamin nga dadagiti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan mat nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling bak nang ngarod mat. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman Ramon. Ay, makabanog at talaga ti aglinis ng agmalmalam. Uray la agsakit ti sikat kan bukot ko. Ayun amanang. Aginana kapay laeng ta siya kun ti mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Saan na bali? Tabasit day tuyan. Walisak laengan. Sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman nak Venus. Imbaglaangan tada ka akaduak. Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Katno adun sapay inaramid yung iti siyak manang. Anya? Saan mat Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun gayam. Tulungan naktumat lang inton bigat ang mapanagrocery, Wan. Wen manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisagana inton bunyag. Wen manang. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaamo. Kat agyamanak iti panagtalkyo kanyak manang Jaira. Ay, Venus palasan ko. Da kayo matgayam tataramon. Ada ka di masapulyo? Ay, kwa, awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day tata. Apay nga saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman. Bunyag ti kakaisuna nga po ko na. Ngam di naman lang met dinarayan uray di simbahan lang kumamay. Hay, day tamat nga rut ti jak maawatan tata.
Numaminsan, talaga na pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga mati ugali jay ikit mo anya. Ay nana ko na yun tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No syakla ang siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Dayta mati kanayon mi nga ibilin nga agasawa iti anak may balasang ko. Adi narumba nga patulan, wano tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay, husto kayo tata. Ipakita latan ani Manang Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwartala ang tihabol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ada ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, ag-asawa ta. Ibagam ko makanyak na anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta ajar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tiga po na. Pasensya ka kumakin ni mama, Wen. Diyak mo. No apay nga aging gay tataddan anak ta. Kat di nakapaylaang maawat kas manugang na. Alvin, okay aklaang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman. Diyak nagimula iti sakit tinakam ken ni mama. Agyaman bakit? Ad-adamanan ngayatan ka kapo iti kasta galad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siyak, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak ta ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Kitday ta ti kayat ko apanak na kan kin ni mama, Alvin. Alvin. Abay, bakit? Cellphone mo samat nagriring. Ha? Asino nga tamo tayo iti mauawag iti kasto nga oras. Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo tasong batam. Ang mga nun napatag ti ibaga ti umawawag. Wen. Nimot Venus. Kutsong bata mo Hello, Venus. Hello, Manong Alvin! Ni Auntie Conchita! Intaray mi dito ospital! Naatake! Anya? Naimbagman. Tay may kadagos dito ospital. Alvin, iho. Mama. Ay, kunak numatay ako. Di kay kumagsaw iti kasta. Mamatiak nga ti dugpay ti biyagyo, mama. Agpaimbag kayo kit di, iti kasta. Makaawid kayo matla nga dagos. Uwan, iho. Diyak matlaang kayat agbayag dito ospital. Agmay-may saka ka di nga imay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagiti in reseta ti doktor nga agasyo. At tuyan nagiti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit? Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit? Adoy ti agas yung Mama.
At Titi Danom, uminom kayo. Mama, agawid kami paibiit. Ni pailang Venus ni Mang Bantay kata kayo. Agsubliak to inton matamdama. Imbati milaang nga miniliyam katananang. Ang mga numariing kat biro kanda kami. Sige, iho. Ala, umaykan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay. Venus! Venus! Ada kagayaman, Manang Jaira. Juan, sa dino ti ayam ni Liam. Ay, kwa Manang. Ada kini Auntie Conchita. Ha? Kaya't masawan? Adda dito'y balay ti katuganga, Venus. Wan Manang. Kat itay napayla ang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan natang. Ay na, nagsaya atin ngayon no kasta. O sige, inkaibbagakin ni mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamatla ang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige, Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at matngarod no kasta bakit? Aywan, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni inaldaw nga ron nga adda ditoy. Isupay ket din ati makakaadda ang mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaat? Wano kas itisigot pa ilang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panag ko na, ket okay kaming kin ni Mama Alvin. Nagkitaw ka di pamakawan kan ka? Saan? Ang okay laang. Tinapatag, nasaya atin ti nakilangan na kanyak. Saan akas idi akos ko sila panak. Sige. Tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa uray kaskasano, umayan dito'y balay, ken aw-awiren na ti anak ta. Saan akas idi, adipay pulos pumansin. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Juanita ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti Juanita. Addaan asawa ken dua nga anak. Agpada kami meten a retirado iti asawak. Tinak istoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Agpada damet a professional. Ngamjak man amo no apay amas kinay kayat dati nagikat iti trabaho da, takay kayat da kanon ti agnegosyo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya ti lutlutong bakit? Itay ka pa itita. Aglutluto akman iti pangrabyan tayo, lakay. Apay, at ka ti bisita. Bisita ta ko na Franco. Ne,
Sino ang bisita tinakdakamatan mo, Juanita? Mawag dagiti anak mo. Agawid na kano ita. Ah, kunaklakit din o sino ang bisita ngay magbagam. Ay kat nasaya at no napanunot naman ti umay pumasyar dito'y balay, bakit? Wala kay. Medyo nabayag matan ket, jay naudi ang nagawitan da. Husto ka lakay. No jak agbidot, dandanin do abulan tinapalapas, manipod idinaudi ang nagawid da. Mabit lang nga rod, taawagak ni Berto. Apay ni Berto, Franco. Ibaon ko amapan bang tiliw iti tilapia ijay fish pond, ta ituno tayo man. Ay wala. Kasla kayat kumat nga agpay so ti agsida iti tinuno lakay. Imay kami, tada kayat mi nga ibaga kada kayo, mama, papa. Anya day ta, Maxine? May papanitian niya day tangay bagayo, Maxine, Clifford. Kwa, papa? Manong, sikan ti mang ibaga. Kuha, papa. Mama, alain mi kumantitawid mi. Anya? Pudno tinangagyo, mama, papa. Adamat tan bukod mi a pamilya. Iso ano mabalin, itadyo kumantitawid mi. Tada kamin ti makaammo amang imanehar. Sapay la ko, ma. Tamaawatan da kami, mama. Papa, Ay, anya ngay timakunam lakay. Napauli magkamatditan. Ay, kwa. Ay, kat no kasta ti kayat da. Di ta, bakit? Agyaman kami, papa. Sige, tasikasuan tayo ti may papaniti na ita, anak ko. O na yan, si bibiyag tapay lang, ngam alalaan dakit din titawid da. Uwan nga rod. Nga bawan mo't kitititakas na bakit? Do siyak lamay sa. Ayos lang. Awan pa rin ko titidayta. Nang runak at pamilyado damatan nga agpaiso. Sa bagay mo't kit di ngam, ay, basta, kasladyak ta makumbinsi ti bakik may papan iti da itabanag. Itettakit din. Iti kasta, malpasan. Ada kundi ta, Franco. Angam kasanon ngay no ila ko dati daga at tawidan da. Ay, kat makaamuda matan bakit? Ay, nga muray no kasta. Palagi pantalatay da. Tapno saan da nga agdarasudos amang ilako kadagiti tawidan da kadata. Ay, sayang ti daga no ila ko dalaang. Talaga sayang bakit? Agam kas na kunakon. Makaamudan no anya ti kayat da nga ramiden. At amatan panunot da. Amudamatan tinasayaat kan saan. Franco. Ngamkit di. Bayabayan talatay da iti anyaman a desisyon da. Wan lakay. Kasta ti aramiden da. Kat, anyang iti planom ita, tanaalam mong titawid mo, lakay. ilakok ti daga atawid ko, bakit? Anya, angam sayang mo't no ilakom dayjay. Sapay nagpintas ti lokasyon na. Sana masayang tamausar mo ti kwarta paglakwanta. Pangaramatam aya iti paglakwam, Clifford. Pagpuunan ka nga negosyo. Anya kumangay a negosyo tinapanunot mo. Agbayan sa laki tilugan. Kanagpautang akiti porsyentuhan. Anya, Awan ti agpapautang di lugar tayo. Kanawan matlang ti agbabay and sell iti lugan. Iswasyak ti agarami di ti shop ti lugan ditoy. Kansyak matlang ti agpautang. Paporsyentuak iti dakal dagiti pautang ko. ay kat padasam ano mayat lakay. Awan bakit?
Kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Masapo la makaornong taadagos bakat. Anya nga ta, no bagasan lang ang tirugyan ta negosyo, Maxine. Bagasan ko nam, Jeffrey? Wan, bagasan kan grocery. Mangkita ta itinalaka supplier ti bagas. Tay so ti ilako ta. Nayunan tamot laangan iti grocery. Tay sumot ti ayan ti inaldaw akasapulan ti tao. Sa bagay, adamat kit di puntom dita. Isu na lang, tama nga no bastit ma, ti maganan siya. Uray basit, basta adda. Laglagi pam, ati basit, numaurno, umado. Sige, tapanunutek pa'y anaimbag ti may papaniti ko nam ag-grocery kan bagasan lakay. Katuna. Ningay mo't manong mo a Clifford. Pangusaran na ngay mo't itinaglakwan na iti daga at tawid na. Kuna namat nga agnegosyo matlaan, agpautang ka no, sanan to porsyentuan iti dakkel. Kan ag-buy and sell sa iti lugan, mangipatakder ka no iti shop na. Mayat ang arod no kasta. Mayat matlaan ti agpautang lakay. Adayo adakdakkel ti maganan siya. Uray agtugtugaw ka lang, agtubtubo ti kwarta nga ipautang mo. Ay kat sabali pa'y ati pautang business no bilang. Mayat matlaang ti grocery kan bagasan. No kayat mo, mapantanto kita ante pwesto nga ibagbagan ni pare Dante. Napintas ka no kat ti lokasyon day di a pwesto. Sigurado nga adu ti mapaglakwan. Sige, mapantanto nga rod kitaan. Barang magustuak ti ibagbagam a pwesto lakay. Napintas mo at nagatang yu apwesto ti bagasan, anak ko. Wen mama, kumpare ni Jeffrey tinang ibaga kada kami iti da ito'y apwesto. Swerte kami nga rod, tada kami laang ti aglaklako iti bagas iti da ito'y abanda. Nagadu ti gumatang. Huwag nga ron, puro mat gamin natangkan prutas dagiti kaabay yo. Wen mama, iso at talaga swerte kami. Tada kami laang ti aglaklako iti bagas dito'y. Ay katsay-saya atin yo tapno bayat ti negosyo yo. Wen, iso adi dapat padasan ti mang kompetensya kanya, taago nga ta. Anya, Wen mama, Jack ipalubos nga damang kompetensya kanya. ay nasaan anasaya at ti kasta nga ibagbagam anak ko. Madi ti agim imot, madi ti managim bubukod. Sana pagragsakan ti Diyos ti kasta nga aramid anak ko. Ay basta, Jack kayat amaksayan ti customer ko. Umad-aduda pa'y kit di ko maa, iti kasta, makaurnungak adagos iti kwarta. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Manungay amin day ta, bakit? Eksakto mo't at 30,000 pesos lakay. Ayos. Diyak pa'y nasingira amin nagiti pautang ko. At dapay singira kintong bigat. Clifford lakay. Dakkel samot unay ti porsyento ti ipapautang mo. Kaasimot dagiti umut-utang. Di mo man dadakalan ti diskarte kiyoli. Kakaisuna na bintas ti taray ti pagkukwartaan ta. Mabita makorno no kastilaang. Apay, di mo kaya't ayat ti bumaknang bakit? Asino ngay mati saan nga akin kayat iti dayta. Siyempre, amin tayo kayat tayo ti bumaknang. Napintas ti bumaknang lakay. Basta itinasaya at kumaawagas. Saan alinuloko? Bakit? Awan ti dakas nga raramida. Sa anak mat ngagtagtagaw? Nalinis mat ti pagtataudan ti pagkukwartaan ta. Saan ka di? Pananggundaway iti pada at tao ti kastangar aramidam, Clifford. Nagdakkel ti porsyento ng alalaam. Saan lang nga siya ti kastoy? Hagawaan ta kitita gurnong kabayatan na napigsa tapay.
Gantap no addan to aramaten dagiti anak ta. Into nagadaldan. Sikan ti Mang Barya, ta siya kung ti agikilo itigat-gatangan da abagas lakay. Sige, bakit? Ning, bakit? Sa bali abagas dayta. Ijay bangir ti pagkaudam. Anya ka kadi, aguli magkakadilatan. Bakit? Di ka natagari. Laukak to'y ginatang da abagas iti saan anaimas. Anya? Ang mga numadlaw na. Saan? Nagreklamo da kuman idi pailaan. Awan mat tinagreklamo. Ay, Maxine. Ala, asikaswam dagiti agkatang. Ay, bagas yun dita, madam, sir. Naluk ng tila ko may abagas. Gumatang kayon. Bagas! Good morning, everyone. Adak manan. Umayak man na nagsingir. Yahoo! Siyempre. No ada utang, rumbeng lang nga bayadan. Hagyaman kayo gidi ah. The every other day ti pa nagsingir ko. Saan nga inaldaw? Awang pa'y lang binabado na tao. Gumanda pa ng tagsigsingiran. Ops. Di kayo ka din nagreklamo. Tayo di mutang kayo, kasta unay nga alis tuyo. Iso ano kasano ti kinaalis tuyo nga'y mutang? Iso kumamat ti kinaalis tuyo nga agbayad. Ay, ang bayad ko, Sir Clifford. Ah, kasta agigidan kayo. Nasingpetak matkat. Basta agtungpal kayo lagi, di ititulagan. Ngem no saan kayo nga agtungpal? Rumwarmet dagiti saraken pangil ko. Iso adi kay agkam kamali. Tamang hanod di magustuhan ti aramidag. Talaga gaya mamadpadakalan niyo ti balayo, Clifford. Uwan papa, daytan ti bunga ti panagpapautang ko. Uwan, gamnagdakal ka no, mati porsyento ti papautang mo anak ko. Uwan, ang klunak tayo ta papa. Ngamawan mati makita ka dakas na. At least, nalinis ti pagtatautan ti kwartami. Kan may siya, adumatlat ti umutang nga uray dakkel ti porsyento na. Anak ko, di mo gundawayan ti padamataw. Sa nagaputad na kwartam, kat gundawayan matidan. Saan na nasaya ti kastangar arabidan. At dayta kayo manan ako nakpapa. Kasta ka na yun ti pagbakayo. Aywan, ang mga no kaya tiyo tag merienda. Umunag tayo di tabalay, tamang isagana kiti inuman nyo. Di mo kumayaw-awan ti saritaan, Clifford. Tilaang met pagimbagan niyo ti pagpagamikin ni Mamayo. Iso pang nga asim, tadumngag ka kumamat, anak ko. Jeffrey! Oy, Jeffrey! Agreeing kan ah! Apay aya bakit? Anya nga apay aya, kat no aldawan, bumangon kan dita ah. Ayat oras na ya. Alas 6 ay ti agsapa. Nasapa pa'y bakit? Makaturturog kak pa'y laeng. Amumat na puyat ak idirabi eh. Tinasayaat. Umunakan ija pwesto, ta sumaruno akton. Umuna asasawa mo't, Jeffrey. Ah, Bumangon ka kit diditan, tamapantapay makimisa. apay. Domingo ay tabakat. Katwan! Ala, bumangon ka ditan. Taintagar mo saran. Kalpasan na, agrubwat tan tumatan. Katni, jak kayat timalada, widya simbahan. Sige, bakat. Sige, sumaruno ka ni Jay kusina, tamapan ko idesar, tikanan ta. Da kayo latan di mapan makimisa, Maxine. At apay gayang papanak. Sa dino ti papa ng manong, Mapanak ag singir.
Mapankanto inton malpas tayo makimisa. Masaduta. Urayam lang ni manang mo ayoli. Tay suntulatan ti kadwayo amapan makimisa. Ang manong, nasaysaya at matlaang no pati si kakat makimisa. Iti kasta, mabawasan mo't dagiti basol mo. Ha? Isuntumit lang iso. Kan may sa awan mati-mati nga raramidag. Nagsing patak tupay. Saan anasaya tiar aramidam apa nagpaporsyento iti dakkel kadagiti pautang mo manong. Pananggundaway dayta iti pada matao. Ha? Iso ngayon ka makimisa. Taure siya. Aklunag mo't nga agkuskusit ak iti pwesto. Kandakkel ti patong ko kadagiti bagas ala ko mi. Agpapautang ak matlaeng kat parehas apaporsyentuan. Anya? Dayta tipod no manong. Ang amanya ngay nga rod. Kaano kamin tupay abumaknang no sa anak nga agkusit. Hun nga rod Iso atap no mabawasan mo't ti basol ta. Inta makibisa manong Clifford. Kita am lakay. Nagdakkel man ang ti koleksyon ta iti nagmalam. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadag iti makangngeg. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto dayta na panagsangsangit yung mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awan, saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung roli anak ko? Mami, Bye-bye anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. maawatak tirik na yo, mami. Ang madandanagan akmet iti kasasaad yo. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa husto at urog yo. Awan rumbo nga pagtanaga man ako. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti Amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, napasamakan ko, anak. un nga ron. Ang manyangay. Talaga kasta tibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga gingalangan di tatibiyag nga inpabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan, tawan matan ti Amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadal yung agkapsan. Bayan nyo, tagusapol akit ti mabalin ko apa kitang danan. Kabayatan ti panagadal ko.
Iti kasta, matulungan kayo mat. Raisa! Raisa! Apay ka di, Mami. Ay abam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mala, agtugaw kayon, tay dasar konti pang rabyan tayo. Wen, Mami. Anya nga itinluto masiden tayo, Mami. Ay kat anusan tayo manin atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamot karnia, tapno maganas kumot timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamot nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat, gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, Mami. Agalas 5 iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapak arumwar tapno masapa akmet amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa iman. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama pa nag-eskwela. Wan! Sige tamapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wan! Riingom tumatan di adim. Wan! Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay ati nagpistuan ni Mami dito yung palengke. Diyak mat makita dito eh. Amangan mo iti abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da jay alalaki. Gaputa bisi ti aglaklako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Kat inpisok na iti gam na nga ikuwag. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Na? Timarayan ti lukaw. Rolly anak, adaak dito eh. Rolly! Ijay gayam abanda ti ayan ni Mami. Umaya kundi ta, Mami. Agawa ang tatulungan nak dito eh. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutin na si putan ti nagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko ni ti ayan ni Mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam. Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan, Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tamakadanon ta adago si jay balay. Masapak amapan ijay palengke. Apay amasapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni Mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni Mami. Sa dino ti papa na, Manong? Basta. Ala, agawa am timag nading.
luto mo, Rolly? Tinula, mami. Ha? Tinola ko na? Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga rod, ti pangrabyan tayo ita. Ay, kat syempre, Nangalaam ngay iti karni, anak ko. Ha? Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wan ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya kung ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya nga'y dagita insangpat mo, manong. Ay, kita, Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilatam at manong. Adapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay ang mapantag eskwela. Nangalaam nga'y kadagito'y manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita, manong. Ha? Tinakaw sa sawamat? Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino nga'y nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ding. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipanmukit din dagita ijay kusina. Naimbaglaan nga dabasto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang matgayam ti kasapulan. Tapno makraman ka iti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturungin dito'y. Agsagana ang ngatan. Ha? Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y! Anay ko! Oo, suston, ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbang kan ka! Agtatakaw! Daytoy pa'y! Uston ma'am, di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lang. Ha? Agtana ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatanak, sir. Pangasi, ma. Tumalnakan. Ibatanak, sir. Sa dino tayo nagtidadakil mo. Awagam ita. Tagsasarita tayo iti presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tiyansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre iti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na Awanan yaman na misis. Basta lakit ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta. Awan ti agbali na parikot. Talo apulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in kan ag-time out iti opisina. Tapno amok no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, unahin ni kastoy abyan. No saan ako maanatiliw idi.
Saan ko mamatakas ti malaklag? Am ko ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon rin yung hobi? Bibi, bibi, bibi! Dayta namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, be! Bibi, bibi! Bay-bay akman latan. Jakrab bang atutupan ti kaskan ko anak? Amangan no mailaw anak. Kat anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasay kon rito eh. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti talo abulan apa nag-community service mo, anak ko. Jakpay mo, mami. Pangaasim tadi mon ulitin pa'y ti sigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami. Di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asublyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit gidagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel mat Wan, mami. Ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang timatmat gadam. Tinapatag. Nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok, tagawid tan. Wan, mami. Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo anak kuyog? Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Wan, mami. Hmm. Agsardengag sa nga giskwela. Anya. Ni, apay mo't ngayon ako. Masaduta ko. Anya. Ay sana anak ko. Agtuloy ka lang nga agadan. Itikas na, makatulpos ka. Kat adan tumat maipagpanakal mo. Pababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka, anak ko. May amlat tayo na. Ibaga dalat tati kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada, anak ko? Basta. Madikon ti agiskwela, mami. Masaduta ko. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bayam tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako na sumra. Masaduta ko na talaga. San abale? Amok ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na raysa ti agtuloy nga giskwela. Anya? Rolly, anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo laangan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanagnakakmatan ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Kayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw dalang kasak ti makamo ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay ti bagas kan itlog ngay lakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat